our aim isn't to impose fines. What we're really after is that if a license holder has committed a particular breach or there are shortcomings, that shortcoming is addressed for that behavior not to be repeated. Dr. Mizzi Buontempo spjegat li mhux kull nuqqas iwassal minnu fih għall-multa. F'ċerti każijiet il-problema tista' tiġi indirizzata mill-ewwel permezz tas-superviżjoni. Każ jgħaddi għall-investigazzjoni meta l-ksur ikun aktar serju, jirrepeti ruħu jew l-entità tonqos milli tikkoopera. Il-mod kif l-entità tirreaġixxi wara li jinstab in-nuqqas jista' wkoll jinfluwenza l-azzjoni li tittieħed. If a license holder has shown that is being proactive in actually addressing the weaknesses and ensuring that these are addressed in an effective manner, that is also taken into account in determining what action, if any, should be taken. Hija qalet li r-responsabbiltà biex ir-regoli jiġu osservati trid tibda mill-bord tad-diretturi u mit-tmexxija tagħha. Meta jinstab nuqqas, l-Awtorità Maltija għas-Servizzi Finanzjarji tistenna li l-entità tkun trasparenti u li tressaq minnu fih il-passi li se tieħu biex tirranġah. The tone needs to come from the top, so the board of directors needs to set the right message to the senior management. If notwithstanding their efforts, they've identified any weaknesses or breaches, be transparent and forthcoming with the authority. L-infurzar ma jolqodx biss lill-entitajiet liċenzjati. Dr. Mizzi Buontempo qalet li qed jiżdiedu wkoll l-investigazzjonijiet dwar persuni jew siti li joffru servizzi finanzjarji mingħajr awtorizzazzjoni kif ukoll dwar l-informazzjoni qarrieqa u scams fuq l-internet. Appellat lil pubbliku biex qabel jinvesti jew jgħaddi l-flus joqgħod b'seba' għajnejn u jiċċekkja fir-reġistru tal-awtorità jekk il-persuna jew l-entità tkunx tassew liċenzjata. It's important that the general public is vigilant when it comes if they're approached to enter into any financial business. Check that the entity or the person contacting them is actually licensed by the MFSA. Il-ġimgħa d-dieħla mistenni jitnieda uffiċjalment scamalert.mt, il-portal li jiġbor f'post wieħed twissijiet dwar scams, pariri lil pubbliku u tarif dwar kif jistgħu jiġu rrappurtati każijiet suspettati.